Umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira uduce tw'ingenzi muri teritwari ya Masisi mu mirwano iwuhanganishije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai na Nyatura CMC ndetse na FDLR n'abacanshuro b'abazungu. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Masisi ni amakuru avuga ko umutwe wa M23 wabashije gufunga umuhanda uva mu gace ka Minova werekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru akomeza avuga ko umutwe wa M23 wabashije gufunga uyu muhanda nyuma yo kwigarurira agace ka Karuba n'umusozi uzwi nka Muremure muri teritwari ya Masisi n'utundi duce tw'ingenzi turi hagati y'uwo musozi. Byatangiye ubwo FARDC n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro izwi nka Nyatura CMC na EPCLS n'imitwe ya Mai Mai y'abazungu bagaba ibitero ku birindiro bya M23 biherereye muri ako gace, bituma uyu mutwe wa M23 ubirukankana bakura kuri uwo musozi wa Muremure. Umutwe wa M23 wakomeje gushushubikana igisirikare cya FARDC birangira uyu mutwe ufashe n'agace ka Ishasha. Byahise biha ubushobozi bwo gufunga umuhanda w'ubutaka wa Minova usanzwe wifashishwa mu ngendo z'abavuye mu mujyi wa Goma berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu umutwe wa M23 niwe ufite ubushobozi bwose ndetse n'ubugenzuzi ku muhanda wa Minova. Ifatwa ry'uyu muhanda ryatumye inzira zose zo ku butaka zihuza umujyi wa Goma n'utundi duce muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zifungwa. Nyuma yaho umutwe wa M23 wari umaze iminsi ugenzura umuhanda wa Goma na Rucuro na Goma na Masisi. Kuri ubu abatuye mu mujyi wa Goma basigaranye inzira yo mu kiyaga cya Kivu n'indi yo ku butaka ishobora kuberekeza mu Rwanda banyuze mu karere ka Rubavu. Biri kuvugwa ko hari abasirikare benshi bahunze ndetse bikaba bivugwa ko bashobora kuba bahungiye no mu Rwanda. Ku rundi ruhande, umwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuye n'uruva gusenya ubwo yafatirwaga mu gace ka Kindu, bagatangira kumutemaguza umuhoro bamushinja kuba umujura. Mu magambo y'aba baturage bavugaga ko uyu musirikare hamwe na bagenzi be bananiwe urugamba none bakaba bari gusahura iby'abaturage aho guharanira amahoro ndetse no gutabara igihugu. Uyu musirikare utatangajwe amazina yaje yiyongera ku bapolisi baherutse kwamaganirwa kure muri Kivu y'Amajyaruguru kubera ko bahora biba imitungo y'abaturage aho kubarindira umutekano. Si ubwa mbere abashinzwe umutekano wo muri iki gihugu bashinzwe kuba aribo bahungabanya umutekano w'abaturage aho kuwubungabunga. Uyu musirikare yatemaguwe umubiri wose kugeza ubwo ashiriyemo umwuka, ndetse aba baturage bakaba bamwambuye imyambaro yari yambaye ndetse n'inkweto. Hari hashize igihe hacicikana amafoto y'abasirikare bahetse inkoko, ihene ndetse n'ingurube. Bikavugwa ko babonye urugamba rukomeye bagahitamo guhunga ariko ntibibagirwe no gutwara ku kaboga baba basahuye. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.